Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba, ngiyakhuleka kwiy'ndlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma yomntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Namhlanje ngithe mangifike nje sikhulume le ndaba le engiyibonayo ukuthi hhayi inkulu, engiyibonayo futhi ukuthi iyabaqaka abantwana bamakhosi, iyabaqaka kakhulu ukuthi mawuthi uyahamba indaweni ithi niyayihamba niyofuna usizo, kuthiwa angeke ngikwazi ukukusiza, idlozi ohamba nalo likhulu. Uthi uyaphuma uya kwenye indawo nakhona futhi kuthiwa hhayi wena uhamba nedlozi elikhulu, angeke ngikwazi ukuthi ngikusize noma ufanele ngikusize ngale ndlela. Kodwa kwesinye isikhathi uxoshwe, abanye bathola ukuthi bayaxoshwa kwezinye iy'ndawo ngoba kuthiwa asikwazi ukukusiza. Omunye athi idlozi lakho alifuni ukuthi senze 1, 2, 3, elinye alifuni lenze ini. Bayanitshela yini ukuthi yini efunakalayo kuwe wena okuthiwa uhamba nedlozi elikhulu? Ngoba phela ukuthi uhamba nedlozi elikhulu akusho lutho lokho. Ungaliphatha idlozi elikhulu uthi uhamba nalo kodwa still lingakusebenzeli. Ungahamba uhambe uye la uthanda khona, uphinde uye kuphi, uhlale noma wenzeni, but mangabe lingakusebenzeli lelo idlozi elikhulu okuthiwa uhamba nalo, usenkingeni. Ngibona ukuthi thina abantwana bamakhosi-ke namhlanje ngibona ukuthi ake nje siyiyeke leyo nto leyo ukuthi kuthiwa ngihamba nedlozi elikhulu, uhamba nedlozi kanje, uhamba angikwazi. Uma uzazi ukuthi umntwana wamakhosi, uma wazi ukuthi uke wayithola leyo message eshiwoyo kuwena ukuthi uhamba nani enkulu, uma ngabe wazi ukuthi kwathiwa wena ngeke uzulapheke noma kwathiwa ngeke sikwazi ukuthi sisebenzise umuthi kuwena, noma ngeke ngikwazi ukuthi ngikulaphe mina ngoba angikwazi ukuthi ngifinyelele kuwe, uhamba nabantu abakhulu or uhamba nedlozi elikhulu noma uhamba nani. Zazi ukuthi yini efunekala kuwena. Namhlanje ngithe angisondele eduzane ngizokwazi ukuthi ngikuchazele ukuthi kahle into efunakalayo kuwena yini. Uma uzazi ukuthi umntwana wamakhosi, uke wathola leyo message noma ungakayitholi, mhlampe uzoyiphinda uyithole ngelinye ilanga, kodwa ubokwazi ukuthi uke wayilalela enye ividiyo kaNdlondlo ethi umuntu nje okuthiwa unedlozi elikhulu ungajabuliswa yinto ongakayiboni iyenzeka kuwe. Ungajabuliswa futhi ikuthwale lento uyibambe emahlombe akho ukuthi ngoba wena uhamba nedlozi elikhulu. Ingakujabulisi ngaleyo ndlela ukuthi uze uhambe ungasakwazi ukuthi usizakale ngoba wena ucabanga ukuthi idlozi elikhulu lizokusiza lize liyokufinyelelisa la ufune kufinyelele khona. Ungaboni ukuthi uyadinga ukuthi mawusebenze, uyadinga ukuthi mawenze okuthile nawe ngoba uzoyitshela ukuthi ngoba lilikhulu lizokuthatha lize likufikise ekugcineni la kufune kufike khona. Kanti akunjalo. Lifuna ukuthi usebenze, lifuna ukuthi ukwenze konke okufanele mawukwenze, lifuna ukuthi uyaluze, likufuna ukuthi ungahlali urelax ngoba mhlampe abanye bacabanga ukuthi bazolala bona ebusuku njalo baphuphe kuthiwa hamba endaweni ethile aye, okwesikhathi aphuphe kuthiwa akaye kuphi aye, abuye izinto zihambe kahle zize ziyofika ekugcineni. Awukwazi mntana ethonga ukuthi ungavele usuke nje ulale uvuke ekuseni usu-right, ulale futhi uvuke ekuseni u-right ngoba wena uhamba namakhosi. Uma uhamba namakhosi kukhomba ukuthi mawusebenze, kukhomba ukuthi mawuzimisele ngoba ilento le okuze kugcine lapho nilahleka khona ngoba uthathwe ukuthi wena uhamba nedlozi elikhulu. La uhamba khona ufuna ukuthi wena ungasakhona ukuthi usizwe, ungakhona ukuboniseka. Uthi mangabe uyibona into ukuthi kuwe kunzima, ubone ukuthi akuhambeki, kodwa uhlaliswe leli gama leli lashiwo kuwena ukuthi wena uhamba nedlozi elikhulu. Uzolimala mntana ethonga mangabe kunjalo. Uzolimala mntana ethonga mangabe uzolala ucabanga ukuthi wena uzovuka nje. Uthi mangulala uthi uzovuka kuthiwa hamba emanzini, uzovuka kuthiwa hamba empophomeni, uzovuka kuthiwa hamba emanzini ahambayo, uzovuka hayi lutho. Kuyasetshenzwa lana, kuyasetshenzwa. Into ofanele niyazi namhlanje engizoyisho kunini, uma ngabe uhamba nedlozi elikhulu leli elishiwoyo, ngithatha le language le enitshelwa yona ukuthi uhamba nedlozi elikhulu, kufuneke ubakutshele ukuthi fanele uthandaze. Likufuna ukuthi uthandaze
likufuna ukuthi ube nesikhathi sokuthi uphahle ngelinye ilanga, ukhulume namathonga akho. Kufuneka ukhulume nomvelinqangi, ukhulume nendlondlo, umnikazi wempilo yakho. Isithunywa sakho yisona lesi esidinga ukuthi umkhuleko usiphushe ngomkhuleko ukuze sikuhambise sikufikise lapho esiya khona. Yisona isithunywa sakho esifuna umkhuleko, ukuthi ngomkhuleko uyazivulela, uzivulela indlela. Uma ngabe likhulu idlozi ohamba nalo, ulazi ukuthi leli dlozi lami likhulu, liphushe phela ngomkhuleko ukuze likwazi ukuthi liphakame libe likhulu kuwena. Awukakabi nedlozi elikhulu, yes likhulu, kodwa amandla alo awekho kuwe. Amandla edlozi ohamba nalo, uma ngabe uwumuntu wamakhosi, ungakhuleki, ungayenzi into efuneke uyenze, amandla awukakabi nawo. Usesenokuvikeleka ngoba into abayenzayo bayakuvikela endleleni, bakuvikele engozini, bakuvikele kuphi ukuze uphile uyibone lento bese ukhona ukulungisa. Uma ngabe kuwukuthi awukakahambi indlela yakhona, amandla akho wathatha kuphi? Yebo likhulu, yebo uhamba namakhosi, yebo kona konke lokho kushiwoyo nokukhona ungakhona ukuthi ukubone kwenzeke kuwena kube right, ayikho inkinga. Kodwa-ke uyazi yini ukuthi amandla athathwaphi? Uyawazi amandla lawa athathwaphi? Amandla athathwa emkhulekweni. Amandla athathwa emkhulekweni, ukhuleke, uzimisele, ufaste, wenze yonke into efanele uyazi ukuthi ngiyakhuleka. Mina abantu enginabo emkhulekweni namanje ngisasho ukuthi esikhuleka nabo bayayibona indlela, njengoba bengisho ukuthi ngithanda labantu kakhulukazi abasafika endleleni, abasafuna ukwazi ukuthi kuhamba kanjani, kwenziwa kanjani, bengene emkhulekweni bayibone indlela yomkhuleko ukuthi kukhulekwa kanjani, kwenziwa njani, uzihlambulule, wenze njani ukuze ukwazi ukuyofinyelela endaweni lapho fanele uthathe khona amandla. Okwamanje lona likhulu, bakhohlwa ukukutshela ukuthi yebo likhulu, liyakuvikela, liyenzani, but amandla alo awukakezi kwabona, ungakakwenzi okufanelekile. Amandla omkhuleko, amandla okukhulekela izinto zenzeka, amandla okukhuleka ushintshe impilo yakho nempilo yey'ngane zakho nempilo yabantu abazoza kuwe, uzobakhulekela, ubakhulekise umndeni wakho. Awukakabi nalawo mandla mangakaqalisi ukukhuleka. Uma ngabe nje ungakayi ngisho nasemanzini uye ngendlela la ubizwa khona, wenza izinto ey'fanelekile ukuthi mawuzenze, kuyafana mntana ethonga, kusafana nokuthi uyadlala. Yikho ngisho ukuthi sebenza ngamandla ukuze ukwazi ukuphakamisa amandla akho. Sebenza ngamandla, ukhuleke, uphahle, ufaste, ukwazi ukuqoqa ingelosi yakho ukuthi mayikuzwe, ikwazi ukuphakama kuwe. Iphakamiswa umkhuleko, iphakamiswa ukubiza umvelinqangi, iphakamiswa ukuthi uyibize kwayona umoya oyingcwele uze kuwena, uhlanze, ufafaze wona umoya oyingcwele kuwe, ukhanyise impilo yakho, ususe konke ubumnyama obukhona obumelene nempilo yakho. Ngoba manje uzothi likhulu uhamba nalo, kodwa liyakudinga ukuthi mawusebenze kuze lizokwazi ukukunikeza lamandla lawo ekufuneke wena ube nawo, ukwazi ukukhulekela izinto zenzeke, ukwazi ukubhidliza izinto ey'ngcolile phambi kwempilo yakho, ukwazi ukuqaqa amafinda afasiweyo phambi kwempilo yakho, ukwazi ukudedisa ubumnyama phezu kwempilo yakho. So manje uzohlala uzwa leli gama elithi ngihamba nedlozi elikhulu, kanti akufanele uhlale. Into eyodwa nje abashoda ukuntshela yona ukuthi njengoba uhamba nalo-ke, yenza 1 2 3, yenza 1 2 3, yenza 1 2 3. Ngoba ayikho into ongayenza ngaphandle komkhuleko, ayikho into ezokuphumelelisa ngaphandle komkhuleko. Isithunywa sidinga umkhuleko, isithunywa sidinga wena ukuthi mawusibize ukhuleke, isithunywa sidinga wena ukuthi ngey'khathi ey'thile usondele uzokwazi ukuthi ukhuleke, ukwazi ukuphakamisa ingelosi yakho ohamba nayo, ukwazi ukuphakamisa lona leli ekuthiwa linamandla. Lidinga wena ukuthi lithi mawuliphakamisile bese likunika amandla, likunika umfutho, uthi noma ukhuleka uzwe izinto zenzeka, uthi noma ukhuleka uzwe ukuthi umzimba wakho uyakhuluma manje ukuthi ngiyakhuleka, yonke into yenzayo icace. Yekelani ukuthi nihamba nedlozi elikhulu ningakwazi ukulandela indlela yalo umkhuleko ukuze kuphakame isithunywa. Ngena emkhulekweni uma ngabe ukhona ujule nomkhuleko,
ukuze izinto zakho ziphakame. Angisho ukuthi yekelani kabi, ngisho ukuthi inganiphakamisi leyo nto, inganenzi ukuthi nikhohlwe umsebenzi ekufanele niwenze. Ngiyabonga kakhulu bantwana bamathonga, nisale kahle, ngenithanda nonke emakhaya.